үлеләгенен биллер. Бигене хелек битигер онтё герой ие бар, ияга албан аттен музейдагыт. Бу биге герой елер бит оголоро, кенелер сеннере, кос сеннере төрәбе дөгөлөрүн тугар билеген үлели камсыз сылжаллар. Ивановтар жей кергенлерден оскола битигер алта ого үйренер. Ивановтар бастакы оголора Марита ите этилибитин көрдүк. 2-нчы 10 агыстыллакка осколаны кырыл көмүс металинен битер бите. Онда билеген исторический факультетка 2 курс студентката. Оннан биге оголор бот, оскола тагынан ытыллар арас терехиндетге, олимпиадаларга, конкурстарга, научно-практический конференцияларга сүрдәк ситигилахти кыталлар. Иннокентий Михайлович де этилибитин курдук. Ага оскола ага институтын председателинен кастасылын тахарлакты биледи сылжар. Кини оскола агаларын түмен арас элбак проекттары үлага килдерелер. Юргияна Алексеевна бейтемен терапевт комитетин председателинен кастасыл тахарлакты билелебите. Ондан биге Ивановтар жекергенмит осколага иитер